Khat-khati police station angkang Lahorijan Dudu Colony along police atum joy pen birta kelong ating si Bokajan SDPO Pusparaj Brahma pen Japon si Khat-khati OC Roman Bordoloi SI Dipak Lahon SI Swamdan Swargiari Kamando lapen Arya Sangho atum pen isi kiri ka khuruka sai kireng ponahut ongdung heroin kenep pon longa birta longpon. Polis atum drugs saputha kai kita kacerok tok pendosi pinang ongdung drugs nepon longbom lo. Seta halapu drugs abeha ke claim atum ta kenep si unma mate ke jora tum si unma puason si nang mandera jok ke claim ington bang bedet si tek pon long. Seta halapu raikom sai khia tum ta do desang sepen kai kita amithanga sai che claim pon bomason si aruni phai crazy arni anarlo por phai hinira chitim apor Lahorijan Dudu Colony along ihum iskuti NL07 EC1353 along pen home crepli sabona home pen kethap joy 3 meme drugs long pon lo api kelang tarlip det pen heroin drugs pusi pangthek pon lo Lasolong inot thunang muria sopo muhau muri artaningkan thomkep ahem Dimapur railway colony Nagaland pusi pangthek kenep long drugs 166.3 grams lapen hitialong ador lak trok an ador doji pusi pachini pon. News report KTV News.